Il-kumpanija Go iddikjarat lil Malta bħala True Fiber Island, hekk kif ġie konkluż b'suċċess proġett nazzjonali li ilu għaddej 13-il sena biex il-pajjiż kollu jkun kopert bit-teknoloġija tal-fiber. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-binja l-ġdida tal-Go fil-qasam industrijali ta' Bulebel, fejn tqal li b'aktar minn 371,000 dar konnessa, il-kumpanija rnexxiela twassal il-fiber optic f'kull lokalità Malta u Għawdex b'investiment ta' iżjed minn 100 miljun euro. Dan il-proġett kien jinvolvi tqejjed tal-fuq minn 10,800 km ta' fiber cable, fejn kienu dedikati iktar minn miljun sija xogħol għal bini u trasferiment tas-servizzi fil-postijiet tal-klijenti. Il-kap eżekutiv tal-Go, Nikhil Patil, saħaq dwar l-impatt ekonomiku u soċjali ta' dan il-proġett. It's a huge investment of time, effort, 100 million in euros, 1 million hours. But what's amazing is as we stand on the edge of, the world is on the cusp of AI revolution, which requires a lot of data that needs to be moved around. And I think as we embark on that journey, having a true fiber network which can carry data up to the speeds of 10 gigabits per second is very important. This is actually laying out the foundation for the next 100 years for the Maltese economy. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri spjega kif dan il-proġett kien beda f'ħallija fl-2012 u issa l-Go qed tinvesti f'żewġ prodotti ġodda ta' veloċità għolja. Allura, meta mbagħad nitkellmu fuq pajjiżi tal-futur, pajjiżi li nħarsu lejn servizzi innovattivi u ġodda, qed nitkellmu fuq pajjiżna Malta li sissa huwa l-ewwel wieħed li għandu fiber connectivity mal-pajjiż kollu.